ngithi mawuzowela ini wawuphuma angiphume egoli angiqeda kushayisa wavela hlukana unyaka akhipha i-USB ngayibeka phansi isijakhi ihlala la phezulu erenkeni ejimisini bayazi hlala la ubuze erenkeni bokutshela ukuthi bakhona makuhlukana unyaka makuhlukana unyaka ngathi mina yeba ngafolela umfana ekhaya ngathi lo mfana ukhozi manje lu-90 point bani lapho ngimbuza nje heyi kabuyake itoptelezi ngathi umpotha hayi ukhozi into ethi ngathi unapho alifake akhipha i-USB ngafaka lapho ngafaka ukuthi zathi mazithi 12 waseyasho nje nolokhu uza nobani nomroza bathi hayi khohlwa bhuti asimfake ma bathi number 1 simfake because number 2 hey lo amkhulu nkosami hey wena nini ngathi yena wena nini lo bhuti awungixoxela mina hayi ukuwina kwethu aliboli icala awusawushaya unyaka mfana nje sawushaya unyaka ngizojumpa i-blood river ngayikhipha i-USB ngayiphosa lapha i-USB ngathi hayi no angikhipha i-USB phela manje sengingena inkundla yasenkandla-ke manje ngase ngifonela umfana like mfana konje ukhozi lu-90 bani na ngoba wazi 91.5 egoli wathi umfana lishaya ngalifaka nje manje wala i-blood river sengikhipha eceleni adonsa i-cooler box cha ngayidonsa phela i-cooler box angilindele futhi masithi 1 uma vele ngisuke emsebenzini late ngathatha imoto ngayigcwalisa ipetrol la i-blood river bona xa imani Albana bona Albana ichimisting ngiyakhosi petrol tema sithi 1 ngase ngikhiphe ecena ngavula ikana ngama ngase ngicimba ngayishayela ngafonela abafana ngathi mina hayi sinjalo ke ukukhuba abafana ngifonela laba abathanda lo simkhulu kuma phela lo uyazazi naye la khona bamshaya waqosha ngathi wow amsho mhlawumbe la iBarakwana mhlawumbe amnyusele iBarakwana uhlala eqolo futhi usuka uzoshaya iqolo phansi ngeqolo